Hhayi-ke layenza-ke indaba Igcokama Elisha laphinde layisusa futhi liphumela obala-ke Igcokama Elisha ukuthi liyayifela ngekuku emva kokuba phela-ke liposte ipost lapho elibhala khona ukuthi ufuzo liyedlulela ubaba wayelithanda iGqenene nalo-ke shuthi liyalithanda-ke iGqenene-ke iKUKU. Abanye-ke bamangazile lento le eshiwo Igcokama Elisha ngoba phela akujwayelekile ukuthi nje umculi odume kangaka aphumele obala ngokuthi nje uthanda iKUKU. Yena umthandeni ukwenzile nje wakubeka nje kwacaca ukuthi cha uyayifela ngekuku. Akusolona-ke icala-ke lelo phela yinto nayo-ke kumele yenziwe. Abantu bakhomentile khona lapho kwiposti yamthandeni. Abanye bambiza ngobhebhisi wekuku. Amantombazane-ke avele nje ayiqathakela amanye. Ababodwa bade bebuza ukuthi hayi bo emthandeni ngathi ungiqabulanini mina ngoba phela ngiyakuhalela hayi bo. Leyo nto phela-ke inhlahla engandele bani ukutshenwa nje ingane 99 ukuthi hey sibanibani ngiyakufuna nakho-ke Igcokameni zayikhithikela. Madoda-ke nibambeni iy'ntombi zenu lifikile Igcokama. Yabona njengoba seliphumela obala nje Igcokama kuningi okusazothinteka futhi baningi abangofakazi. Awuvele usubscribe lapho.